Europska unija i njezina piramidalna ekonomska šema. Što razlikuje ekonomiju Europske unije posljednjih nekoliko godina od klasičnih piramidalnih prevara? Odgovor je jednostavan. Gotovo ništa. Europska središnja banka je od svog nastanka emitirala ukupno 1500 milijardi u novčanicama eura. I to je sav novac koji stvarno postoji. Zvaćemo ga pravi novac. Brojke koje svi mi imamo u bankama nisu novac, nego obećanje da će nam ga banke isplatiti ako ga bude bilo u trenutku kada ga zatražimo. Da bude lakše shvatiti, 1500 milijardi eura usporedit ćemo s 1500 jabuka. Vanjski dug samo 4 države Europske unije, Njemačke, Francuske, Italije i Španjolske, iznosi 10.500 milijardi, odnosno 10.500 jabuka. Dug Francuske, zbog kojeg svakih par dana pada vlada, je 3.000 milijardi, odnosno 3.000 jabuka, ili duplo više jabuka nego što ih uopće postoji. Kad bi Francuska prikupila sve jabuke u Europskoj uniji i ostatku svijeta, ne bi ih bilo dovoljno da vrati samo polovicu trenutnog duga. Mnogi od nas se sjećamo kako smo 90-ih pohrlili u banke po svoje njemačke marke i dolare, a tamo su bila zaključana vrata. I nije bilo ni jedne marke, niti dolara, jer su ih sve pokupili oni najbrži. Prije 2 godine je 20-ak banaka u Sjedinjenim Američkim Državama propalo u samo par sati. Isto se dogodilo i švicarskom Credit Suisse. U bankama nikada nema više od 10% pravog novca od iznosa koji se vodi na računima otvorenim u banci. Dok u opticaju EU ekonomije stvarni novac predstavlja samo 2% virtualnog ili lažnog novca koji mi plaćamo jednima ili drugima, odnosno jedni drugima, putem kartica i bankovnih transfera. Problem je, kao i kod svake piramidalne šeme, što to može funkcionirati dok građani ne zatraže 3% svog pravog novca. Što se uvijek događa u počecima ekonomskih kriza? Pozitivna strana piramidalne ekonomije je da veliki broj građana putem zaduženosti odmah može steći pravo korištenja nekretnina, automobila, mobitela itd. A negativno je da inflacija leti na mlazni pogon, te da se ekonomska kriza, koja je neminovna, ostavlja veliki broj zaduženih građana bez apsolutno ičega. Nedavno je iznesen podatak da građani u hrvatskim bankama imaju na računima 40 milijardi ili 40 jabuka. Ali istina je da su u bankama svega 4 jabuke. Možemo sa sigurnošću potvrditi pravilo viđeno već toliko puta u povijesti ekonomije i banaka. Tko prvi, njegove jabuke. Tko zakasni, ostao je i kratkih rukava i bez ijedne jabuke. Građani često misle da su brojke koje pišu na njihovim računima digitalni novac, koji vrijedi kao i pravi printani ili kovani novac. Na njihovu žalost, to nije istina. Te brojke predstavljaju obećanje pravog novca i možemo ga slobodno zvati lažnim novcem. Kad bi te brojke na računima građana predstavljale pravi novac, ne bi Europska unija uvodila digitalni euro. Digitalni euro sam po sebi i nije problematičan, dok uz njega postoje i klasične novčanice ili pravi novac. Nažalost, problem koji će se gotovo sigurno dogoditi s digitalnim eurom je da će se njime emitirati goleme količine novih pravih eura, što će dovesti do još veće emisije lažnog novca i ogromne inflacije vrijednosti eura i cijena hrane, stanova, automobila i svega će odletjeti u nebo. Kad cijene odlete u nebo, dolazi do ekonomskih nestabilnosti.
a ekonomske nestabilnosti vode u političke nestabilnosti, koje pak često vode u ratove, jer ni jedna država ne želi plaćati dugove građana drugih država. Ono što vam mogu reći kao nekadašnji stečajni i ovršni sudac i što svatko mora znati je da se potraživanja često otpisuju, ali dugovi gotovo nikada. Koja je razlika između novca u banci i vrijednosti izražene u dionicama ili kriptovalutama? Dakle, ako govorimo o 100 milijardi, na računima u bankama postoji samo 10 milijardi pravih eura. I građani podignu 9 milijardi. Virtualna ekonomija i lažni novac idu dalje, jer nitko, osim malog broja ljudi, ne zna da je ostala još samo 1 milijarda, odnosno 1 jabuka u banci. Kod ulaganja 100 milijardi u dionice i kriptovalute, u kasici se nalazi točno 0 pravih i virtualnih eura, odnosno 0 jabuka. I vaša uložena vrijednost novca se može ponovno pretvoriti u novac samo ako netko drugi u trenutku kada vama treba taj novac želi kupiti tu dionicu ili kriptovalutu baš od vas. Kod dionica i kriptovaluta ne vrijedi pravilo tko je brži njemu jabuke, jer ni u jednom trenutku nema jabuka u košari. Naravno, ako svoj pravi ili virtualni novac uložite u dionice ili kriptovalute kao i bilo koji drugi oblik obećanja, uvećanja vrijednosti i prodate to obećanje nekom drugom, u pravom trenutku možete zaraditi pravi novac. Ali ako to niste učinili, možete i sve izgubiti. Kao i u svim drugim oblicima piramidalnih šema. Jabuka uvijek ima koliko ih ima, ali obećanja koliko ih ima ili može biti u virtualnom svijetu novca su neograničena. I zato ekonomije bazirane na obećanjima, a ne stvarnim vrijednostima i količinama, ne možemo zvati drugačije nego piramidalne šeme na nivou država ili Europske unije. Dionice svih tehnoloških kompanija, poput AMD-a, Nvidije, Microsofta i ostalih, izdane su prije nekoliko desetljeća, po cijeni od svega cent ili 2. Njihova cijena, bez obzira na milijarde prodanih proizvoda, tijekom desetljeća nije pretjerano rasla i bila je to gotovo ravna crta, sve do takozvanog covida, kada im vrijednosti rastu po nekoliko tisuća puta. Mogućnost manipulacije s vrijednošću pravog novca je minimalna, dok s virtualnim vrijednostima baziranim na obećanjima i očekivanjima razina manipulacije je neograničena. Kao što se ne može podijeliti više jabuka nego što ih stvarno ima, tako se ne može niti podijeliti više novca nego ga stvarno ima, bez ogromnih posljedica za ekonomiju, a time i sigurnost građana Europske unije.